ni suweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko nam chaksoa anga Alicia A sangma nasimang na dali koburang ko para katenga kata bichungrang Tura MDC Brynihat Marak ko jelo ni Wataha Brynihat Police Sonani Biscuit ko mana Northeast Olympic Games hazagani kutukuni ko Matchotata Jugmukpa koburang Budparo Tura MDC aro BJP ni dilgapa Brynihat Marak ko jelo ni Wataha BJP ni michmadolrang na me kachae rumchak suwani ko takangaha Brynihat Marak ni kobor atung keparang na antang ni kusiung ani ko akananga aro kaket pangnan cheya ene akan tapangaha wa isol ko wani bichakani ko kena chakani na matele akananga aro wana chakkeparang Prime Minister Narendra Modi Rajnath Singh Ernest Mauri Chubaao Shanbor Shulai aro adok ni gepen BJP dilgeparang ko ba matelangaha Brynihat Marak rebeng pa hazagani kolgetam election o South Tura na contest kaanggen ene parkatangaha MDC Brynihat Marak Sombar Salo Meghalaya High Court to ni bail ka ko mana Brynihat Marak ni kosa ko farmhouse aro bisarang ko namgija kam khadala ane thule putra gapani gemen mamang saki dongjani gemen no Brynihat Marak ko single bench of justice W Dieng do wako Wataha sa kantin being achum maina jeo bostong aha yang na nangjachum ndeba jeo aha iko nokabani ko achaka Degi angni custody donga gamak nokbau biaha mungsom batte achka soni dengthanganina achka soni thangduanina na biaha aro dalan chunekna manenga khaket phangnan chethelaya ani medum thamancha dali salonga nokba isoko mthelan baksana ar plak chini partini dalgaparang chini partio kamkhaingpa manderang aro angna 초창기자 미차가바 사칸티고 달로 틀나가다스까 마나야 달 자카텔 옹아니 멍 고르쳇 케스코 아니 코사코 와망 리스코 메소카하 니바 달로 사칸티니 초창기자 비아니치 달로 앙코 릴리스 카나가다 만나하 보니그만 이솔코 틀란 박사나 야 들그바 사칸티고 아랑니 서포터 사칸티고 파티니 들그바 아로 초창기장나 미차가바 사칸티고 틀나가다 구시옹 Sir, na kore yere politically kalama ma case una nangin unga chim. Ya ko daw makhangchi ma siya kan mana judicial system chinga raken bebera anchini court anchini judge strang ya gamakhon daw mai khaket ongjaw ko agusakna somoi nikir pharaka aikan uni gaman dalo ya situation ba ya obosthani ya obostha angko agatani de Agasak kemukan manusia, buku angap talat na nangjawa, political ngomong ja, nasi masak kantin manusia. Bani geman angai ko darang kau berjaksat timi sok nasca, depan nokba isol, ancam baksa dongaha, nokba isol, ang baksa panglan dongaha, angko blaki rakiha, sal kolachi getam, angko polis custody dongen cimoba, angko saksan, cipcangi dongen cimoba, bianici, ya dakarkani ko, ba ya. Obos takut China kata makna ha, ya kusang akan naskay. Acha sir, na kore jelo dong mamang harassment rang khadong jam. Obarang ko darang ko matnanga scha talo nga namgaba gisko raimung rebainga thomthomani baksa rebainga darang ko khaunangi rebajainga andiba garus na dengthangani ko nanga ancheng Meghalaya adokna dengthangani ko nanga ya dengthangani ko rabana kata dalo anthango khangkhari khai anga dali salo jatna asona kura chaknaska sir na ya election na contest khagen ma awe anga contest khagen contest again. Anga South Chura, angni party ni tongkeba situ anga contest again. Ada anga Chief Minister meng Susana nang nama donga. Ari angni party ni dalga parang ni tik hagaman donga. Oni gaman anga contest kacumotken. Riboy aja ni Brynihat Police rang sakni mandirang ko Sonani Biscuit jan krosani geta nga wako nyamni kosa ko badengani gaman maha. Kobor ko manani geta de police rang kobor ko manne wamang ko Brynihat ni ko prung chikeng baji or natari swaha. Wamang Scorpio Guard Kesa AS01EJ6407 ko manaha aro Sonani Biscuit ge khulgruk jen khorsani gita nga wako manaha police rang gari ko salgapa ko aro saksawa no kadok pa ko barma Rama mangapau ni saksa Abdullah Hussein aro Shanbolang khayong nga aro wamang Latrimbai Joint Hills uni nga ya Sonani Biscuit ko Latrimbai uni asam na badeng strukking achim yani kosa ko case ko segataha aro police rang sing sandiani ko dakinga
Budbar salo Northeast Olympic Games hazakani kubrikani ni bonkam ka pasal ko Meghalaya aduk ni Shillong sonjinma o ngatangaha. Ya khatsusanyo medal bangbate chase khang ka position ko Manipur aduk manaha wamang hazakani chichet ni NEO Games so bas khang ka ngaha aro ya gani pa NEO Games so ba skang pa ni biap ko rathai ha. Manipur aduk ge so chechet gold ge sotni ponga silver ge sotni bronze medal rang ko manaha asam aduk gani pa biap ko manskaha wamang ge sotni sku gold ge sotoksa silver ge sotok katham bronze ko manaha katham pa biap Arunachal Pradesh aduk manskaha wamang ge kholachi sku gold ge kholachi dok silver ge kholachi sni bronze medal ko manaha ya game ko sokchak so ka pa Meghalaya aduk brik pa biap ko manskaha skang pa NEO Games so Meghalaya aduk dok ka pa biap ko sa manachim ar gold medal ge katham mangmangsan manayachim Indi ba ya chang Meghalaya aduk ni khalsu saga parang na Meghalaya ge kholachi dok gold ge kholachi bonga silver ge sosnichet bronze ko matne brik pa biapuna ra duha ya closing ceremony obak khura ga parang oni mongsong pa sokpak paria games ni chief patron nara Meghalaya aduk ni skotung minister cornet ke sangmonga un baksa bangbe minister rang official rang Meghalaya police ni director general aro Northeast Olympic Association ni member rang ba bakho rang ha Skutung Minister trophy rang ko swalangaha. NEO ni flag ko Nagaland ni Chief Demission ne yali angami na rabaing pa NEO Games ko sukachak na nangaha. Skutung Minister akan ko patian ko metengo atani kusyong ani ko para katangaha. Wadeng tang aduk ni team rang gemuk kon kusyong be metelangaha ar congratulate kaha. Closing ceremony ko nambe yung atangaha aro namnam kepadol rang gitrang ko ringi ansingataha. Pun kamao bumarang ko gaswe suaha aro Uni concert ko ba ngatangaha. Of the second Northeast Olympics 2022. From the arrangements that have been made by the different officials and the different departments and the different teams that have made this games possible, I would also like to congratulate the athletes and the sports person. We have seen that this Northeast Olympics has not only raised the bar in terms of the kind of infrastructure, the kind of arrangements, and the kind of organization that has gone into the organizing of these games, but we have also seen that the athletes and sports person of the Northeast have performed exceptionally well. So many states have done so well in these games. Yandal na khobronga ni suwing pa sa kanti kon methela.